ماشي نعلم عن programma linear equation دي لك ماتس simultaneous equation تتعاملنا value of x نوين نركب ثم عند كعا simultaneous equation تتعاملنا على excel ماتي على excel كعا كما قلنا value of x نوين نركب نخل لون ماتي ስለዚህ መጀመሪያ a matrix a times x is equals to c ማለት ስለዚህ a matrix ማለት coefficient of the variable ማለት x ማለት x ነው y እስከ 0 ከሆነ c ከዓ coefficient ማለት ስለዚህ step 1 matrix of a matrix of a ማለት ነው እዚህ matrix of a ማለት ነው coefficient ማለት ነው እዚህ ከንደለው ሓደ ሰለስተ እዚህ ደግሞ ሓደ ኔጌቲቭ ክልተ ማለት ነው እሺ እዚህ x እና y አለ ማለት ነው እሺ እዚህ ከዓ c እና c coefficient into constant ወይ constant number ከዓ አንተ step ደግሞ step በቃ እዚያ coefficient ማለት ነው a ማለት ያ ማለት ያ x ማለት እዚህም x ነው c ማለት ከዓ 8 እና 8 ማለት ነው step 2 ከዓ using inverse of matrix a እሺ matrix a inverse ተቀምጠና እዚህ ኮንስት ነው matrix inverse ፎርማት kan እሺ ብራኬት ሐፈት እዚህ inverse ማለት ነው matrix inverse እንዲህ ጋር shift ብራኬት አጽሞ control shift enter ማለት sorry እሺ እንደገና ደግሞ حالة شكري equals to matrix inverse select نقرأ ماتي bracket نعصمه control shift زي مثلا هنا inverse of matrix A انت مثلا له طبعته زي اشتشت زي نطفتنا نيجاتيف زي نطفتنا زي inverse مثلا له ماتي مثلا له أو زي ندلت هنا ندل ماتي زي أو تاني عنده matrix A times x is equals to c دقنا calculation c variable سندلنا x is equals to c a
يونيفرس مالتي يونيفرس تقارننا مالتي زي نبغى اف اكس نبغى نركب كونستانسينا ايه بزحنا هنا مالتي تيس ايرش جريدي هذه تنقب مالتي سينا يونيفرس نبغى زحم مالتي ستيب 3 ستيب 3 ستيب 3 هنا مالتي x is equals to c times a plus sorry هنا مالتي so the x y هنقبل is equals to نظامه هذا multiplication matrix multiplication مالتي matrix multiplication مالت زينا كوما نظمو constant c ماشي براكت نعطمو shift control enter هذه value of x نوع value of x 5 value of y دمو حاجة نوع نزل هذا sorry مارك مبارك حسنا نمشي ياش سنتر كلام نبغى تكلمك رنقلي so value values of variable of x and y is 5 and 1 in other hand x equals to y is equals to ስለዚህ ነው ማለት ፕሮግራም እዚ አክል ብቀፃሊ ብካልእ ፕሮግራም እስከንረኸብ ላይክ እና ሰብስክራይብ ኣይትርስዑ ግድን ማለት እዩ ምክንያቱ ያው ሓድሽ ኖቲፊኬሽን ክኣትወኩም እንተኮይኑ ላይክ እና ሰብስክራይብ እንተገይርኩም ማለት እዩ ስለዚ ናይ ማለት ፕሮግራም ኣብዚ ኣክል ቀፃሊ ብካልእ ፕሮግራም እስከንረኸብ ደሓን ፅንሑ